Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jaffaċċja pressjoni interna qawwija biex il-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff Keith Schembri jitwarbu immedjatament. Dan wara li komplew jiżdiedu d-dubji dwar ir-relazzjoni tagħhom mal-kumpanija 17 Black, kif fl-aħħar jiem ħarġu allegazzjonijiet ġodda li juru rabta mal-proġett tal-Power Station. Il-ġurnal The Malta Independent on Sunday jikkwota uffiċjal għoli fil-Gvern Laburista li jiddikjara li hemm tħassib li iktar Mizzi u Schembri idumu qrib Joseph Muscat iktar se ssir ħsara. Il-pressjoni qawwija qed issir mhux biss mill-Ministri ta' esperjenza imma wkoll deputati Laburisti kif ukoll ħbieb ta' Muscat li ilhom għall-aħħar snin jassistuh fil-politika u li issa qed jissuġġerulu li jew iġiegħed lil Mizzi u Schembri biex jirriżenjaw inkella jwarrabhom hu stess. U dikjarazzjoni ċara u diretta fl-editorjal ta' Malta Today li jinnota kif l-iskandlu 17 Black issa aktar minn qatt qabel ifisser li Konrad Mizzi u Keith Schembri jridu jħallu x-xena politika. Dan fil-waqt li The Sunday Times of Malta jinnota is-silenzju totali mill-Prim Ministru dwar l-aħħar dettalji ppubblikati, mhux biss wara li Joseph Muscat ħarab mill-ġurnalisti s-sibt filgħaxija imma wkoll l-fatt li mistoqsijiet mibgħuta lill-uffiċċju tiegħu f'Kastilja ġew injorati.